Menin ka sengi kata ka arpu nriu tarik u naitung hajar arpu ka Office jong ka District Animal Husbandry and Veterinary Office Jawai kalapan long ya ka program ay jing hikai syakilais pangut kinong rijing ri jong ka district ya ka balapan long hachut waku indoor hall sports complex kam auditorium hajawai kani ka program kalong kumshi benta ban ay jing tip shi kinong rijing ri ban long ki basumar bahaya la ki merat ban khanglat na ki jing pang ki babunjai ya ka jing elang ha ka te ka sngi lapan ya daw Dr. D.I. Kajam ubalong District Animal Husbandry and Veterinary Officer haringkat ka jing edon lang u MLA ka Jawai constituency umawai lat Miki Shila kum ukongsan u Dr. G.L. Nyang ubalong Subdivisional ANH and Veterinary Officer ka Amlarem uma Tanli Lapasam uma Piling do ki wahe shnong ka chutwaku lembat kinong rijing ka district nakaliang umawai lad ulaay ka jingkantui ki nong rijing ri jong ka district bakin pinlet jing mud bha hakakam bat ban treshitom hakajo kapor lakantu baki day ban shim ya kani kakam da ka bapintibit shwai la de knang bakan long ka ba job yaki kantin ay kublay layo na Dr. I.D. Slong ibalong Senior ANH Veterinary Officer Piggery sedang mut iwakut lat iwakut luti wam ketika seng kadang da persang ubo uwi ar telik isniang nagapor sakapor dang lai luti henry dang puai gipor dang kela gipor dang rabun nang rap em hi henry kat kamaman kate darap yetip kini ki ubsar dia tip ki doktor dia tip ki staff yo veterinary umi to ubru warijing ri lagapor sakapor kati temut DM kiti kijingri kiwa dayo kat kamaman kate sigi prapau frantli kisniang te kisier DM ki kate nyauspa raspa teli nga man kiti don hiri o arjat don kisier kisniang te bun jaj baha kijing lai luti nagliang bersidut le ta persang lai luti por dang khien nang ye kre dang man ki khna giwa ya pam nong chong gilok ta persang baha di bun bundli kisnam wi ri mesidut rei wam kot ibor ne ti daw no ya ka mesidut ta lai no ha ka jing ri ya ka sniang kasian te yo ba phi kat kam pau ka te dei pai pi sanga dang step yo pinga ngapu jerot no wa pelang wa khat wa kandup o ya kiti ki thawam thawdi kisniang ya gi wei bam ya gilti kske hawa dep pelum pelang hawa dep ulai luti kiti ta yo no pula chaste david wan yo pula uniform david wan ta yo khat chene te ladman gam te le ngo yo kunrat no jrong mu ya ka jing chak ki jing nang ya nga wa dang lai ki por wa dang ye so u khi kam ni jai khi te pun ba ki khi ko de prachang andre kam nu le wa yo o kani ka ri jing ri man ko ku wa chi bun gilat kunti wo penyu kam ya ka khi ya ka kre da prachang ulai luti ki lagapor dari kini kesniang kesier da persang nga ya uti kita ya yang ini waga swine fever waga ni ka avian flu dadap jaga ini ha mekhal yang ini to ni tenwan sagawin man ko amkam ha man regular vaccine to kadini ka disease ni tenwan ka foot pox ka fall pox ni te gamara disease ka coccidiosis ko to ibisier kantam ki konsier Naitenuan MKM UE dawai WB ya kisiar yang iman nipor. So pengko da diwang. Pengko da na diwang. Wah, ni da. Kuat khila khapli bini da. Kejing lai leti yang isikat tu vaksin ni kejing ri kejing duk yang phi le iwan dawai na dong sedong. Henry, memi iwan depitelai. Henry ni daw mandep hapending sa skor. Kata daw batai gi sibat te daw batai gi daw chevi iti da nga chwang ong MKM ha pending sa skor gi jingri biang pi
ni daw em go batai pi sikat jadi tidak ni belai berdoa ibi orang wandi mi bini ni umi pi di wayo jumut jumentoi pi wani wan pi de mesim go siap pia yo jumentoi pi ra cegiri yung sistem yang pi ra ceg chenong ke thau yang pi ra ceg society khamtam ke yang pi ni em bon society kan ni em ke self help group kan ni ye batai nang yo idea gini wam cha ke kam khut woro ne mudi cha ka lat khut woro kan ko hol da masak henre ke limit ini to le spa ha cha kete Bahkan man kan ni UI man negeri yang ibru yang ni man interest bagi ucim pia bagi uri jingri. Saya kata ni, di tiada ni belah pi mandalai ni liwan saya boleh cija. Cikin ni tahu yang ni. Entau cai ginong way wan gi cikin ni tahu yang ni. Tangau berkat bai ile wan kita ginong way cikin tahu yang ni. Ne bai le woto imbe ni ukre ye gini gikam kiwa kikre. Dan nagi senam guna dep lada paji tang nagi nong ri mesi. Kende pau persen nagi nong ri mesi to ki non tribal lene ki dekat. Me baile ki bru yong i ben gi uchin ye gini gekam. Tane te daw lada i kwa gi ta gi nong wei mwan gi chika thau yong i hap i uchim ukre ye ni kam. Banto ikam iwa krei henrei emile ke jing mentoi go he ko chibon ke jing mentoi le da pai pi ni ke khar yo sa che ni le da pai pi ye gini unong ri masi yo bina ro kom sa kita sa gi te dem ter riam gi te gi sula gi wa mo go jet le ni kam te ter tam khanai pi le yo pi ga lat lai che ke chnong go yong pi lai che ke chnong go yong ki man da poi bi chnong yong ki u khon yong ki udah man doktor udah man engineer sagi he yungi building iwa he iwa kamai tane te daw em go galat kam da khanau ma philan ni man da pen tebit man da pen he phi ho la ri wi a tliu sniang chewan yo jing mentoi em kam pen he pen boni ri le da ri wani san phao chi spa tli hay te so yo ye jing mentoi ko skhian bat kham tam nei liang yong ko sarkar the thoi galat kuluti go pair the sedangi ye ga pigari mission go win ga mission go he tam po ri India khanai pi go he tam po ri India gigi state po ri India ka man katte ki duna ke jing pelut ke investment gi he jing to ga veterinary ne bhai le ki bru chai tai ki ri chnagi ya ke jing mentoi ya ke jing em kam nei te da sarkar nduk de go yarap ye ki pana pelut pana pensep pana penhe pana sedang hiji ya ke business ke yong i henry ya ke state ke yong i knang wo pen chlur ya pi kam ginong ri jing ri des sedang ye ke mission yu pair nado kamo nga ye ke piggery mission ye ke poultry mission ye ke bee mission ye ke dairy mission yu pair tenete daw nga kwao ye pi kam ginong rep em kam uchim ke bupi tang mo pa ye tai jing mentoi ye tai jing yarap doni na sarkar bon sin iki kam minong rep lene kam minong ri jing ri gi yong i ki bo bakalagi